Bless buani pik perlok ba ije ba ya chimbata kan ga ji kai niam jangi ka jing ju pi ka an sim yangi baro ba ga kan man kan ji kai niam ga ai chim to ai pi apdeng bo roi pi da kan sim da ka no par kum ba nga ong biang a du wa na ta ju pi ba ka je chimbata ju pi kan ji kai niam ka long ga chim to ai pi sim man ba nga nge pi ai lam ha ki be sa ai lam ha ki be ru ka ai ke ba ai ki be bla kur khu yu pi bla kur khu yu pi Tem tang stang tak baduai man khot uble un hikai mo yangi. Ha kerteng pa barukon ba mesim ba khoi amen. Le trai kan rat ku ble sibon ba jiet inga. Ngam long ba bit man dong no hikai ya ki pai ba bor ba sab ba ktien jome. Ble sibon ble ai ka sor ba wi na nga ka ka sor jome ki kai jome. At kar khu ki pai ba chim ban ta cha kai nyam ma ka ji kai kan long ka jim toy. Ai ka ma kan jam sen ka ma kan ja do chu ki cho nga no kan. Le điều này cả phải mất xem cho nó hang à con sai cái mất bất khát cho nó anh ai chỉ cái vấn đề của chúng mình em cái trong à but ai cái phải cho mình cái dội cho mình thôi mình tây là đấy mình tây cái vậy đấy cái khui cái cái gì đấy cái khui cái dội paru cái dội cái pa này cái này da ukris utrai cho mình amen tengah pembuat ko parlok beje tak ketian jong belai nak gospel jong Yohanes kalau nak berkendai sao kot ba ngade ben yetre yaki kam jong ta bala pha yanga kat ba ngadang don kasni kamit kanang mit haba om don bala bantre na kaba ngadang don ha kaparthe long ga jing chai jong kaparthe ka gospel jong try ka jiro ya me ko Chris Paralok bat para bangai biye ngaku aban aji kai niama kan ka step ka to ka jipule na gospel jong Yohanes kana bakandai sao balkot hadu kata-kata. Kabau Yesu kren sepang kai rukom ki jing ki mat hi kam jong u. Aku aban kan kan gospel rukom kam Yesu le ki mat kam Yesu haka po pada dana kan pertai. Oh ai ni biasa ka ban sen tabal sengi pat hikai ngimpat puson kumno Yesus kam kum betre nani abang kita tuan akan dipercaya bat mau ka barang dah dipercaya tak nangkong Yesus kam dah katong sai kedar kam dah katong macam ngaden pendet yo kam yo ta para pha yang kata katong pak citi cikin Hebrew dan kitab cikin Hebrew dan orang baca peu kendai ko orang kumnya hang ne ngadon pan le ekamon jome hang ne ngadon pendet ke mekwa yang pada gospel jong Yohanes no basau la basau pas kabam kabam kadege pendet ekamon jome kabamut kadege katong utre da katong sangan ya chusu kumno utre da katong nang kong don katong kabar utre tak bapang kre bahaya tadi utre tang dem malu mala chu yen chu ya kre da pang kre kat kom history pangichen pa Jesu im lai phu lai snam ha kan ek perthai lai phu snam im ha ka jing im bari hidden life im tip wale ayu tengi pusan nge i perkat bagi tu ke lai phu snam ura pangkre ila de pantre ka kam bo ble ula mang ka mentaj u ka thong ka bang ong api lai phu snam ula im ka jing im bari ula pusan ula duai ula perkat ka kam ka ba ap ye u o de pan pendem kan pet la ya sau dong la lek kaleng i kini kitai liu jika ni kini kepaj u Joseph Kamaria Tesuti klikai u balong briu po dalong khana long samla lai pels nam la long pura ke long ang ba long samla la yu pun ki lai pels nam lo pangkre ke pangkre ka ba cerke ka bam paju dan briu pangkre lai pels nam ni krekot ye pangkre ni le no to na du kelas A la se hadu MA PhD kanos nam sekitu cepengkrek je kim dai ke cepengkrek ke badan tolong sisa kat kita ke cepengkrek nak ki kam boleh ni so tu sai kedar ola pengkrek sisa
Jing imbalai pasnam sepo kada jipeng kre halo ka jing pulson halo ka jing duwai halo ka jing ijuki jing jia saudong halo ka jing asngeu jing uji kai ki kimi kpa Joseph ar Maria. Ipule gospel jing Lukas tentang baar sao pupra. Bala ai tip Jesu cika tempel hadir bekilai pai belak kialek cika tempel bekilai pai barok. Jesu sim ladan rengkap kimi kpa. Tapi saya yang kimi kpa are khun umran. Kedai wadi the gospel nang baar sa pupra jing Lukas. Dikala api ukang khun bale ka Maria kong khun bale mele kumne pe ukpa jome nga iawat eme. Jesu cisendot bale rengkat berki mana pai cayem. Kapamut Kecil perkara itu, kecil kongo, kecil kecil snel, kecil pek menetai, kimi pan, kalau kecil perkara. Pada life personal, tentang ya ka public life itu, kecil imbar hipai ba. Tapi ni tentang kecil hipai ba itu. Tentang nak kecil perkara itu, la dua, la pusan, la pirat, orang implementan. Ipule hak gospel, jong Markus, na benengkong life personal. Step lagi sebelum lek paduai. Nata gospel jeng Lukas pernah benriu kat ardu kat kendai. Parok simit ula perlu kapor banduai. Banduai nak petaki kam kabul salek la cai kasni. Wai pergi kam boleh susah betul kam pai ba. Lalet tempel le sini ko kapor kam syak yang iban sat nak jing tok bakoi lalet banduai. Jika wei kabab kawa pangkraw kajing terekam Yesus pempen terekam jengi Yesus la terekam rengkat kajing duai saban bam duai pono sri duai menit duai mestap kajing kom terekam Yesus ada rengkat pas kajing duai jo duai sepacar keju kajing duai beli sisa berasnya boleh don rengkat batu padai nak kan kata ibu le gospel jong Lukas Sapulai. About the way Gethsemane, a clip mat kabakado, Swabun Sachitum Sayam, Okupara de Kamanjome. I can a Kurika Ladanga, Rekamde, and Badeka, Kamanjoble, Bunsachitum Sayam, take the Dubai. But they come stand that is pushed on Dubai, Pusan, Nadubastan, Mantalustan, play pipe. Indah kajing duai, dia kajing duai, kepekerjaan itu pelong itu bantai kam basai sok itu. Kan suatu panggilan duai. Boleh gospel jong Lukas biang no arpun riu, arpulai sapun riu, arpulai sapun riu ko. Sapun jam IT jom menga IT ala kajong kaman sin. Ekir kom tekam ju. Tekam dak bapuson darjar live personal dak berdoa Lai Muslim, darabay caikai, maumtan kandet, jikai buyo, pamitaw sa tamat tay ba, daga jaduay, pa aibol. Kaya nakakadaw, uang sinan, yang ngalay sa kapakanja, pamparin yung upuan maluway. Uri alami ka apostol, ikapul kamaw gospel jo Matthews, ano kanyaw. Beter sa ulum tabo panikay ki maluway. Kaya makata. Ulat lay ka, hupam tray kam jo, dan katong. Kapag ay rabi kadega kadai ka jaduai ju kabalai ka pa kom trekam ju ban trekam pura so ban pa ju kom trekam ju an ipule gospel ju Lukas nang ibe apen riu ter hadu lai popra ju sum lakran rek indirectly kadai kane pa ongel pa banai ka Maria Jesuti kublai ka patap chinge Piklor man ban tren kan bab Jesu ko Asando joble, pag Yesus dan kam, kajiarap jo kiwe bantre kam, hagi kam jo. Kane, tu angel lepa, sekamar benar kamaria kalau ong, hakal no benengkong Lukas lah prato kanong, kumbame ong. Yesus, la banong brio sini pertai, la bagi telem, jong kiwe pat. Kamaria, kamaria telang rekat batu. Tangan sapa kiwe bentar. Hukum nak kau matre kam Yesus, kau tre kam Yesus. Ipule gospel jo o Matius ano penengkong kat prado arpusau. Aba ka Maria Tisati rete ektin bab Joseph wur berber. Pak Maria kan armet. Kalau no penengkong ka kandau
mà đều brio bỏ học lo một ban lại cả jar klam mulai kan kata klam pau pai ba kan lại berkali ke Maria jar nampak apa peneranya ka nampak pen moy ka hakiti haka gospel Matius now kat no iwe kat kanda nama long bỏ học yang jelong pa yau Jisu priang ke Maria ka lok sing pa nang to ke history stang ke jing ka Jisu Bethlehem, Don Joseph, Kayu, Ra Jesu, Chab, Egypt, Amam no chun kwan penyabi nang to postang pansan ban he, Jesu don Joseph don rengkat banu bar Jesu Maria. Tapi ku kom tri kam Jesu bar sing lo kejir kinong kersan kanong ara batu. Ipule gospel jo Matius dan si peu. Ibe kata dosau. Kecing jiat jeng oye ya ki apostol kat armut uti bandre marwei kampat biang kapiang kalau pep ikut bau kumbriu baru belai dia kuat menikah yang aku kumbriu jiat ki apostol tanya tere kampat kane kamat kane kam kom tere kam Yesu dan kami ki briu tere marwei bat pi ki briu kena kamari ang omentan ki apostol nata ki wepat dalu yalap ki bebuat ya Yesu buat Yesus. Dia jangan kata, Yesus piu kau kam Yesus, dia baca kuat lebih, upun kau buar iki. Kau bangga tre piu mata pintre, ipule gospel jo Matius, no apa pra, hadir tata yang ngal ai kabor. Apa yang berkendau? Nama kata ngal ai bor pi kilik, yalap setelah kepercayaan, penbaptis iki penkoi bapang terter. Rahmat kerukom terekam Yesus ya kabanga ong Yesus ka pun sen dengan perhikai akan kerukom e par Yesus kumno ke mat terekam Yesus apa krek marwe tahu sedang betul pai ba dor kam ke jedua imak ke im jedua pada ong jedua haduk bakut halo ke dipna jedua na tahu jir ke muhun betul marwe lakhat kinong bor kinong yarap ke apostol lakhat ke Maria pakat kerukom terekam Yesus Itu mentangin pai. Kaya juga komprekam Yesus. Kani ka thong ka papanlom Yesus. Ikam ka apostol no si peu lai papra. La let kalen tang ban le bha. Kamat ka papanlom ikam komprekam Yesus uday na kapenta ki we. Oleh kalen ban le bha. Tang na kapenta ka jimentoy ki we. Ni pulih gospel jung Yohanes no si peu ogumno Kalawan bapendo bio jing im bapura. Kadi kau kontrai kam Yesus. So tu bau day na kamenta ki we ngam day yala day. Hatu ngi so tu banga day namta ki we kapang krek mentay na kamenta ki we. Pa ingu ublay nga kumlondo ublay lokho ka mentay namta ki we kat bangala ka bor. Pakane ini banyo si kan Yesus ku kontrai kam Yesus. Tementa. Kaya kau kontrai kam Yesus. Ar pentar kita komplit kam Yesus. Engkau. Benar kau ba? Benar kau itu kam akan jado. Ibe ke beri ki pang open ko ya ki. Ibe beri pang ksoi pembek ksoi na ki. Ibe ke beri ki dan jingbam, akim dan jingbam ai bam, bikin mau cepat saja Yesus. Ya ki san hajar ngur ki beri. Pulai na gospel jong Yohanes no bendri ibe ter saja. Itu ikam akan jado. Penkoi iki briu, ai bam iki briu, penpe iki mana, penyaj batko, penken iki batlun, dia sai ke bakalun. Ke kini. Kini ke long tang ke cipung kre na kabenta ka kamen sem. Lada ka met ka pang kamen sem ka pang. La ka met ka pang kamen sem ka pang. Tapi sukur kontri kam ju. Terus bagi briu dan kam ka iman ka si, jan kam jan kodo. Bikin mau ke gospel jo Matius ono bakandai. Arpa nyau terter. Ini arut ke mana? Perta Yesus ya rap yang ni sempat dia habaran kau bakal Allah kumta. Mereka orang sebut iya. Upi kuat ayo. Upi kuat abad itu. Tolong kau ini hikmat jo pi. Hikmat bikin bahana. Yo ino. Kini ya roh yo belai. Apa kira ikisu. Tak bertaka wek. Hayar kol. Nam ta kamen sem. Kaji pengkoi ikatu kaji mandla joki. Kaji pengkoi rupi kamen sem joki. Kau deka dur parsi. Pang kamen sem. Apa pang kamen sem. Dan kam kaji pengkoi. Pacu sudah tersisa.
nak bentai kam do kam mesin. Kan sibet kan selesai kau kom bakan jam mesin. Ipule gospel jong Matius kandai la pesan terter. Pang gitu iki pai ba babon ori ngai sin kini ki briu kilong kum kilang brod pam donan sarai. Tu ong sin ranju duai pandai kinong sarai ban sarai si sai kini. Tu sui kasi bom don kinong sarai sakamaka si ibdo. Kasi bom don kinong sarai sakamaka si mesin. Tu sur tre kampai ba. Aku kom makan jam mesin. Kom makan jam do. Pakre ikin am kasi makan jam do. Tungan pa kasi makan jam mesin. Boleh gospel jong Lukas dong kar kandai. Sesui itu beriu bapang. Usakheus. Beriu baca akan tak dikiwe. Beriu baca akan ben dikiwe. Rang ba jeke dong krong kajana. Tang bani Yesu lakip sador ding. Now ding Yesu Sakheus wan here no wale chi yung jupi. Hey kato re jeng pang makan jaman sin. Kajeng pang makan jaman sin. Abang itu kajeng pang makan jaman sin. Kejadian parti beriu kom long kom bakan dai banong. Kejadian berbelai kam long banong. Kam dai bakan dai banong. Kom bakan dai banong. Ini long marwe isa kun swen Yesu wan. Sublai wan. Udah Yesu gospel jo Matius. Nang kandai du kalai. Semua Matius. Lebi. Nang krong kajana. Rasakan tan ke beriu. Yesu bau ni beriu. Yesu bau ni beriu. Ulang marwe umdan jeng im. Yesu ong. Ada banyak rabi o. Tapi Arabi hukum no tak balik siu. Atharai kini kan ke arngut. Kini kata Yesus kenok kini kajing krong kaduna jopi ale buat yang na. Tu beri lukan lah kajing imensin kajing imak jado. Kalau nong buat Yesus kalau nong thok gospel penangkong. Hi kamatri kam Yesus kamatri kam nak kalian kedo. Bat kajing tei kam nak kalian kedo. Kadai banyak lam kajing imensin. Hi bat ngap tei kam bat prabriu. Ni bakot iki prabre bantre bat ni. Ni bakot iki we bantre hayang asam jengi. Ia kebangi ong ketir bakot chakri. Hasang de ben ong ki chakri. Di bang kenong yarap. Yarap yang ni yarap iki. Atu ni ton kan kam sen. Ni iki ki bre. Kitan kam ke kitan kam bakan jado. Kam bre bantre ban ai ke jing sei kam kan jam sen. Baik Yesu ko kom pre kam jo. Akitu paro ule iki. Dia sudah iki tanggung tu. Tang siok puan like ni jetoi kam pelot akan jenduai lepok dek berdua maka kam macam kebut pray kalau ngubah sesok ini kan kebut pray kam Yesu kebut pray kam Yesu pray nam takar kam bakan jadok kam bakan jamasin diberi macam ksut ya kam mek jengi ya kecong ksut kam mesin jengi kejemulen besne kalau tak meral ni Yesu lawan nak bentak tu terima kata kini kom pray kam Yesu hak jeng im jong kibri. Ni pulih kan hak tu gospel jong Matius, jong Lukas, sorry, Yohanes no private ter. So, yarap itu kibri, ada bangsa penyap yarap itu. Dan ni bakam cai, gospel jong Lukas no kapsan di ter. Mulai wat iga balasa kama. Si spa tadi kelang brot, cak kawe mulai wat, tak kawe panik si spa. Beli kibam nerkop. Kan ikan komplek kam Yesu. Dan katau akan sani uman rekam cu ula dua poh ke dua kabama kaji dialog kaji kan belajar mau boleh bakot eu boleh ba ayu ka kapat pandem uden pandem uang ngade banteren kat batu para lok bi ye ni tribun ki kam smaro yogi ong kan kam dei ta kam janga jau boleh atai kena kam bang kam business janga kam sarkar janga kam balang janga kenono kam ada banteren kat ba boleh atai kan kebalapan sesok ikam Yesu. Aku cakap pai pak Yesu ipule a gospel jo Matius landau kat ar. Abang Yesu pun kau ikan orang. Ulah pun kau do bel sabul. Ikan orang persa. Lapang kau do bel sabul. Dia kebuar jauh. Kebuar orang baksud. Yesu batai ngambil kamera batai pule ikato ke gospel Matius landau kat ar. Yesu kan ada atul dia pat kiing pat saja. Yesu apa kau ya kam om dah kebuar. Kita dia persa. Ibu mahu Yesu hak gospel jo Matius landau kat lai san pola terter. Pak Yesu dah hikai.
Are ni evyo kat kini sikai pamsi sio bakan ko mau kitini bakan evyo kat ka bo ki ro isa stajo makado ki ongumno uwan ka yung baduk ka yung mesti ding itu ke kemeju kemaria itu ke bahaya sam jo ke pediang chu sampai ba jisu ki pediang dan ki pediang pun ki pediang tikan mau hakasi kado isa sistem sa yap jisu mana benar badu Parok ya pet. Sano ki sang hajar. Wala sajay ki. Sano ki tu ki bana. Sano ki tu badko. Sano ki tu ba kanut. Ki pet baro. Wat ki apostol ki pet. Judas ba pet bupa wala penyap na dia. Dai ki kat bengut Petrus ki pet. Petrus ba kabri ko amam dem long oh ngam dem nga. Ikut us ia wa kon ma Jesu om sa chat kalai ngape. Ada katar Jesu sim lakan randin. Dai ma pi mga hamla ka pet ban ka ba itu akam ban tengi itu akam ban balik itu akam akan ka juk ni mat juk baro halai jong kadang ngur ki bri ki biai ne ha ki to ki kam bangin le ha ka cik im bangin nga ba sang kurin nga balong long do nga balong rumiam ha tong yai ne ini ai ne isu na make bale na mang yai marwei menengok ki su yo bor kum no adu bele kupa pau bele kupa o ngade bande kam jong bele kupa pau don banga ika bangale ka begi kam jonga ngi yai marwei no jing ino wat ikbe ka thajing ni samba ka kam ka ino eka na mang yai marwei pan ngem don ki be ran ngi ki su lo khot ka don ran pakai dosen ran jo dalam lem sapne ki ptengi kam jo Bada ka babang Kristan, kanyam Kristan ka roy hadu mata mene, mag jelo bena kong Jesu. Ba jir kat armut ka apostol, la pangko bor ki, wang hilet, le ko mga le ipi. Ko mga ong ipi. Pangko igi bapang, pat imi ki bayap, pat ka apostol, pulay kam ka apostol, ngam dan po ban ong ipi, kanong tali ki kam la ki le, hak karteng Jesu. Ikan mga ka wingan ong, pacay kinar, ka kam ka apostol, no balay, nriyo. Tu beriyo ap krong hakmat tempel, Kiberiu ki anak saban ai betul suo. Saya kerupa ngamdan ngadani Yesus. Hak keteng Yesus yang no. Kampor kejeng ong kejeng ong ban yang no itu Yesus itu beriu nak kejeng ko abad no ki atem no bisa. Betul sulah kampala namala pengkupor. Betul ki apostol betul bab Yohanes bab baro te kabalang ka roy kapak nama na perkupor. Ni segitu komplikam ni marwe. Oh, ini don keberap ini parabia tre om kebangi jid om bangi pun kubo biarap belanjanga kedong senran jenga kedong nyarap non kompisa pakon komplikam suki jid bano balai kaji temu cung kono kani ka kan babhang ala sang kali ban peteng laba kini gibreu bakin sang kal peteng haki wepat sing ai pateng kaji pun kubo pateng kata dawa oipi kom kamat kam Yesus Karbak labak. Oh ini le kam malu mala indirectly behi tabakan sai kumbang metang so but so shatre takitu kijimot takitu kimat patoi kam. De. Kai ka ba ni laban ong lama kata nakini kijibata. Sutu ada katong dan kena Arab je jir kena Arab atau la pokobor ki ata bekerjaan ong ka jedawa oi ka iksendan to dua pacarai oi ka iksendan yalan ke selo lom to baban dua padu klan ka jiala padu klan ka jiala cheki sitre juki kai ka ma baban kai bang hika na hakane ka po nang ko nang ong bersisin uju su to kam ka thong im ka thong suk dem suk hadu ko jing yap ngaden pendek kane ka thong jonga jika ai pianga kai ka thong to kam jong cái thong jing im janga ngao long do thì bây giờ khá chăm cái thong jing ngà chong cái brio ngà chong yo brio cái thong ngà chong si po ngà chong được bakut là ngà chong si po na ma jing ngà phen no ngà dam nang ko im chim la pung kre ki sul pung kre lai peus na pakata chi pakre jo de tang kita la peus na man la kasi pusan mo duwa pan bono bleu pa senan kita ya tia mo ule duwa par kat samane mo de bleu pa te kane maka tahu tu ada kata oi piwe tu ada kacing yang gibril kacing yang gibril tak apa perkat bagi gibril kan yo cuma tu ada yang nak bentak kiwe
Beliau pada beliau pura berkat dan bertakiwe. Pipat ngang itrekam. Kay kamat trekam. Atau ngatre kaya kam nak mataba bentoy kiwe ni nga supendep na mga legit nga bante. I'm appointed to do this work. I must do it. Yes, you are appointed surely. Kang badan kamansim, dak kamansim. Dak kadono. Ngatre kaya kam an ay si bentoy pai ba pai lang yakir yusimet. Ani kamatre kam disu. Kado nang ni an ay jing imiki. Pinyo kat kane kayo. Hato pila pan ong. Ngau pa badan ha yin ki kon pan ajing in ki kon jonga. Kalok pada penyai yo jing in. Nga kalok badan ne baru pan ajing in ki kon. Namangem dan kane katong pan ajing in. Hade pe jong man ba ya pet no ya dai no. Hey. Nama kata tong ni kai. Maka ne kaman sem tre kam jisu ki mat sai kadar tre kam. Tak kaman sem dem to ki we. Nang ta pa de takajing isne mesem ba isne. Ya kinang pop. At manang po mga raso o mantan. Kato ka bariya ba sa tandi kirang ba? Depo pintamaya ka. Ula ka man sa misnay. Oh, nga pandramiti. Nga na pinalepa. Wala isu. Beautiful. Kaman sa misnay. Ato ngitang doon si isnay. Ikibari balong kinong pop. O ikay kinong pop. Ato ngitang kaman sa misnay. Ikito ba kitang kang pa isnay. Sudah ka isnay. Takata nor bayan. Takata siyang map. Nga nga map iti. Mama biki. Ada jenis na yung mat balay. Teka jo ibig to kibriuk ton kam kaji arab sama. Atong ibig ton kam kibriu bagi ton kam kaji arab sama. Atong atre kana kam bang genyo jimatoy na nga. Nga yo atre banyo tulop krentat. Taba de kay kataw. Lada nga ibig ton kam kibriu ngan tre kam ba. Ngan li kam ba. Apa ya beriu ni kebriu nyerok bakom ne bakom tai. Biang banyaro gitu. Ngipat padang im, ngi badang tre, badang ya dan yeng. Atau ngade bandong sai kiwe. Menta kasi ka balang kaburam kasi buram jang arangot kirukra kirukoy. Cyprian bat Cornelius. Arangot kirukra ka apostol nga bandong, ki missionary nga bandong, uparkan ide na kabanta kiwe. Kala pa kasi imjuki na kabanta kiwe. Menta ka pajuk bamenta employ seven package imjung in menta kiwe. Oh ngem sa panyap, ngem de ban sa panyap, ngem den panyap, de ban sa si tong na menta kiwe. Namar kiwe ngan bae kan ka ding pana. Jesu ong lada pi kwa ban buat yang bae kan pana atu tang le kan bon persang bayai lai. Ikiar na kicing e. Kan mau kitu ki langut babut Jesu. Ipule gospel jong Lukas na bakandal sa panya du po a. Pak ban buat imbe Jesu hoi ban buat mau kicing im jang apa. Pi keluar ban im ko im nga. Am dan yang dan sem. Kisim ka sing kita ka yedien stai kiskum. Kim marsen kita kitleu. Angam na keluar. Pak babon mi Jesu oh nga hap ai kubele dan kam ai kubele. Pak babon nga kam ko nga balik mi. Oh nga nete bayam dan kam. Kan ka cuk sa. Parlok na makata. Amo ben oh kan ka po Jesu tre ikam babha ju. Da kata ka ju. Tan kin ai ju mat. Ang ne nga don bad ai ju mat. Kapartay kan roy kapartay kan pu kan pe wala don kaman sim Jesu. Ngi benang bo Jesu. Kung ipandap hoki kam jana ju ban ai ju mat ki we. Aja betul kita bikin ngalong beriu nama ugne nama kata, nama ini nama kata. Kata ada kata. Jadi semua apa pun nama kata, kita serkai kita kam jung. Wastang ika bat ulah pekut. Ha gospel jung Yohanes lanong harkan dai lai peu. Ha pekut kala dep. Kamu murka kala dep ika kamu deh pendep boleh pau lamang yo. Ini kata kata, pendep ika hakijin kemen, hakijin sausi, hakijin roh. Hakajeng keren baik hujat kibri simlakan randin. Asal ku missionary kan kikap bang kay no na kini kibri kay no sim ong kay no. Dia baju sum kay no nadu kasi bakai ula dia bi. Masa penyap hera dia mere le basta sanjur jo bre. Ini ta kacing khot jo andong no pem jo pre hadu bekut bat ndau keu sepna andau la bipa da kacing ya usa penyap kacing bajing cerkai ni ke cerkai tam han la no kajing apa katto sa penyap dan baya dayo dan sur penyap yo katar ni sima dan mereka jimi parju ka ai ke buram
ai ke krau ai ke pen ini ba bla kiu sebenang ba mata dun habnang ula pendet ya katau para lo be ye idana ke percaya ya ro ye pil pi im cis pas nam im propose nam ni propose nam ni im dum sa isnam bang idana ke percaya habna ba habna katau yang asimet katau nam ta ki bri bang im katau bang ten ta ki we ngan sekri ki ngan an ta ki bat ko mo ko mada terasa kasi sekri ki para bri sekri oblay ngayo i oblay ha ki bri Maka kecing crowd jangi kasih bicara kasih kado jangan cing im jangi halor kan ya. Kalau orang kan bon sit mat ngangan orang biasa sit boleh gospel jauh Matius. Menang artosan. Lai pawai tu sang pendil. Kata sin bapile highway ni para bari pile yang ha. Kata sin bapim simlale highway ni para bari jangan pim simlale yang ha. Pim lale ada rung cok pa jangan. Lapan krek jeka nadu bastang ni kita jangan. Jadi maka kata ngapa kut. Akan sesuai apa kut. Sabal le kan ulah kam ceng pita katau. Pat imi ko tu katau. Pendep ya ka lakalong kat balong. Kicing gidan baik. Compare nama kicing im ceng tangkano hale. Tangkano. Apa kado ngan im bable ngai sa begitu ceng ni pendep hok iki kebaino habnen. Saya ong kasih borom tu kuat. Menengan ong iki bo kasih borom jong Cornelius kuat. Kasih borom jong Cyprian kuat. Balik yo kuat. Balik ke balang kata kuat iki. Kila nak bahate. Iki peleng ki kamba bah pagilale. Papre ceng si bon ba ki bre bale kam phna. Ndi tang tu ku khoi, ki bing ok ku khoi. Ni dong ku khoi, ki kam phna pagilale ki bre. Kam barit. Ceng ai barit, ceng kran ki tin besu tenat, ki ceng mon hai pra bre. Ki de ku khoi ma. Tak kata daw, apa ko de ba Paulus sa khot e Kristan hakorin, Kristan Galatia, Harum, happy ki ku khoi. Atok ni ti happy ki ku khoi. Bukan hanya kita kibri pun tak kibri balau rukoi. Keba ini ya kecing im Yesus. Keba ini si kacang Paulus. Ni balau buat Yesus dak Islam, dak Islam. Jangan kut cing im. Atau kibri kalau balau ni tu dia rukoi. Atau beliau balau pi rukoi. Beliau ini ya kaba beliau yuk jika. Balau be yang apa kut nama katakan ke setiap tu yuk jika. Matrai kam matrai Yesus. Kibat matrai kam jangi. Adang ni padlek tu ngileno. Padang temai dang lap man. Bakre ya ka, im ya ka. Yo ya ka. Dang du ya ka ngan ai ki be. Kata kata. Paki we ka ka bang ayo ngan ai ki ko ko jbon to ai ki. Ka du wai ble. Kai ni jis kai ni barit kalau ke sembo seperkat ya pi nga. Ang tre kam hakap kom bat mai. Kepada ya ki snam dei bat mai. Kat barang ya ki si dei bat mai. Menta ka si ka si nang kong jong kata yo. Istang kata yo menta ka si ki kam balai project tu ngan tre kam jong ta kata ka jong mot ta ko kom bat mai. Kecil tre jong ka dei ban yo, dei ban aj ban to ki we. Aj ban to yang aru kelap. Kat tre kam saka kam boleh tang la yo tulap. Tawa kam pala tak tulap kita ki yo jong to. Ladang ila put ini we mesin tak di kam ba jong ni kalau ke jikar ku. Kita tu wah boleh punya yo ke di jembat berkat pandang yang bangin in ya ke negar kom tre kam de Yesus tangin persahabat tre kam kom ada Yesus. Dia terakan dar ku blesibon. Pa Yesus ke percaya. Ani ka yang ban tre kam aku kom makam pa. Baru biar tre tapi angin tre ku betre Yesus. Ngalong kanang buat Yesus ika yang ban buat Yesus kom tre kam jo. Ajung don ju ya ka thau. Cepen dab ju ya ka thau. Lakalong ka ba hai kam sen hai kam do. Laki beri kepercayaan laki beri penyabi oleh ikan makib kajing le jenga ka de nam ta ki we kajing to ki we kajing le jenga ka de ban pandap ka ba boleh sandor ba khado udon boleh me pad baru on kala jap udon ha ka be Yesu ba be bala tekam hakata ka ko ga balai pusan mata kastan ika yang ikono bu jome atre kam sem ikam ba do jangi ta ba yo ni sikai jome ya bangan ber kam sebab sabah kerku kerkom tekam jangi kerku kom jade jangi kerku jing im jangi te sabah kangen long kino buat pura jome ni pa ni kine dame ba imat basin char junam la junam amen kaburam hokpa baru khon badam se bkhot kumbaga long ka bana kong jumta bara bo junam la junam amen try udon rin kat bakti pagji kerku jo blai ben bo baru hokpa baru khot am se bkhot kad her halo jompi Blesibun, ublay kurku ka doa iti.